Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar share to silen sang puya Mizoram in natna ama chonlian zol pathum HIV AIDS cancer le coronavirus chungchang win khan MLA te shilfia anni Sports Minister Purobat Romoi roite chuan tundin hmuna khen mol sang som puruka phulem pha tumani ati India le US chuan win khan ram pani thoduna tur thlung eng mazat anjiak thar Delhi marchaklama CAA thop lo pol inkara tharum thona thlenga mi pasari anthi Mizoram in natna ahma chonlian zol pathum HIV AIDS cancer le COVID-19 chungchang voin khan MLA te shilfi anni a Assembly Conference Hall Assembly Speaker Pulorin le nasai lo kai shwene ani a heng na te hi arang thiang bera mu chu zung ani theinan mi puite thena orle zol inzirtira tul thua soya Myanmar chanchin tharang thlaka tangin ni zanama Myanmar COVID-19 vei an huchuak ti asoya cancer le AIDS do chungchanga tanlak na sat angai thu soin state danga HIV AIDS vei an tlak niam line Mizoram apung thunga hei hi aza thlakin amngan thlak leya ramshwai tu depo anche chu angai to a hemia tanin sum tho po in huwa ma tulani ati Health and Family Welfare Minister Dr. Aral Thanglana point MLA te chu HIV chungchang amhlak na ta na sum tho turina soma tundin mona HIV AIDS darlo na turam malak na zong le ave mek en kol na konga malak na te chu central atanga don vekani a state budget a token provision a cheng sing hi chawda ani ati voin shilshena huna hian coronavirus laka Mizoram in boss hedan soifi ani a lengpui airport zoko thar vaireng te kan hunle korpui chhuwa te kholzin Mizoram lo lut endik na siamani thule Mizoram a COVID-19 vei anlom lo thu tarlan ani HIV AIDS vei hi kumsang ka som ko atangin test ne ani a tun thlengin head na vei mi sing ni sang khazanga somthum paret mu chhuat on nia heng jinga sang khazare somni porokhi nu naw pa yani h wanga thi sang ni zanga somthum pakwa anam to bok ani HIV AIDS chungchanga Mizoram din hmana thadaw ema wangin nako M6 WHO UNH le development partners ten uluk taka ngai tu in HIV do pe pui thang na tur integrated action plan anduanga hei hi nikum August tha khan pomni in tuna hian rom hana kalpui mek ani Cancer chungchanga Mizoram din hunpo talan ni in mishing umza da changa chutin Mizoram hi cancer vei tamna berani a hen ana do tura chanlak da turte soi ani Nithum o tur Sustainable Development Goals SDG conclave changni somni chu marchak bial state tan Guwahati Assam Administrative College niti ayok inabuat sai nimin khan tan ni in marchak state Chief Minister Shang Tele Sarkar Lai Puila State Sarkara mi poimo te International Organization IO Tele Zidrmi te kalkhom na hian Chief Minister Puzoram thanga potela thu soin Mizoram chuan sigla sa nuam tok ruwa tui du thu samle thlai chi shang thaduna le lunga nei ti asoya maule ruwa na sataka chin tumani thule chu chuan state ele bardin mun achoi kana be se thu soi Puzoram thanga chuan Sarkar Lai Puin State Pariate din hmana hriat chian puya an puina apoimo thu soin marsak state Pariate masona na tho na tur 10% gross budgetary support da thin chu kim chang taka hmu ani a tangkai theng bera man chung chang te NEC ti chak zol tura secretariat thuam that de NEC le donor na tho tur fel fai taka thliar poimo thu soya externally aided project funding patran post state in atum ve turza somni thin kha ti punen ta ka wanga marsak state tan phur ari pha tak thule ama ami anga state share chu dale le atul thu te soibok he conclave honen khoma hian ni ti yok vice chairman Rajiv Kumar CEO Amitabh Kant India Rama UN resident coordinator Renata Lok Dezalian tele Assam chief minister le finance minister te Arunachal chief minister Tripura chief minister le Sikkim chief minister ten thu an soibok Shyama Praksad Mukherjee Rural Mission SPMRM kumlitlin na polin Min Khan Aizola Rural Development Department hola hun manani a Field Outreach Bureau Block Development Officer le Line Department dang ICDS Power and Electricity Department Horticulture PHC School le NGO te antela SPMRM scheme in atumber chu India Rama State le Union Territory khopuin naya thingtang khuwa khopoi mason le changkana anga dom kang theitura ngai khuwa te thanchua ti changtun le zolani a hetiang khuwa thanchua hlom cluster te ti changtung tur hian ma sang lakani a alangsar zol da chu khuwa mi cheng te tui thiang him in tur niang nar taka pek te mi puite ziang le siar thiam tir mai ba ka tunlai thiam na information technology mangtang kai thiam tura zirtir te run and call dan tha until thar chwa da thatna cold storage lama malak te in kalpona kong thazok siam te bolho paile song bola fel faizok siam te tourism
thalai thiamna ti pun le zirtirte renewable energy Hrisena lama awareness pekte athon in tirna bot sele sub center damdoi le manrua pekte zirna in ti changtun le adangte ahuam ani Sports Minister Purobat Romoy Roite chuan tuntin hmana khelmol sang somporoka phulem pha tumani thuasoi Voina Assembly se sona zona sang chang Sports Minister Purobat Romoy Roite chuan MNF sarkarin kumkhachungin field somporuk la phulem pha na tur sumati fela kumni chungin phulem somporuk pha ani angatia phulem pha an tumna te hi Aizawl district pakua molung thu chiteveng tuivamit durtlang zema bok lim en an veng farsamep field eden thar field mitlamul zema bok ania Mame district leng pui Kolosip district Saidan Khozol district Khozol mol vom field saitol na thiele siha abaka siha district thau thing sena te pha tumani ati Swachh Bharat Mission noya cheng no somthum seng asa khopa sare wantlang in thiana Community Sanitary Complex CSC chutukin khan Aizawl South Bial to MLA Pueflan Moen Zora Medical College tuala ahong heng wantlang in thiana te hi chimphei tangdum khopa sari Falcon phulpui lungsai thiak sumsui hui fang le lunglen wona mi te anni Pueflan Moen chon faile thianghlim na poimo zia soin mani in chung le in chene te chu a faina tha ema ma se wantlang mun le in thiana te a top thinu tuk chu poyani atia finally bolo paidana mi puiten zirtur ananga hle ti po soin mani ina ti dulo wantlang muna anti thin chu a thalo hleni atia heng in thiana mun hontak te hi tangkai tak le thianghlim taka von fai chu mitin mo phun ania thianghlim taka vonangai ni ati ZMC director Puel Fimate point ZMC na thoda le malang mek te soya hetinga wantlang in thiana tur sarkar asiam chak cholom amati thu soibok Swachh Bharat Mission noya Aizawl district chunga wantlang in thiana mun somnga pahnia sak ani to a tunkum kalai meka hian somni paret sak le mek ani a heng zinga pasri te chu man thei turin hon aloni ta ani heng wantlang in thiana hian meiche le mi pa in thiana ba ka rol ban te tan in thiana a than pa siam felani a ayan call tu tur omna tur siam talani bok bial to MLA hian ZMC building sak mek tun haya social media lama thatok lo anga vordar te po ayan fi ngal bok ani ram chung alo nei tu te ham thatna na sarkar lai puin ro man asiam Prime Minister Kisan Yojana PM Kisan chu Mizoram al hotling ta kalpui mek ani PM Kisan Yojana noi enjek lut lo nei tu sing sari sang ko zali somruk zinga singruk sang sari zanga somthum pali za som ko de chon ham thatna andong to a PM Kisan Yojana noya ham thana dong tu ten Kisan Credit Card KCC scheme noya ham thana dang andon le thenan malak chho me kani a ham thana dong to singruk sang sari zanga somthum pali zinga singni zare somko puko chawin KCC hi anlaneti aboi pui de chon an soi lead bank manager Pilang Lupui chon PM Kisan noya KCC deal to te tana ol samjok nan adil na hi phek khachawa siamani ti soin KCC deal to te hian PM Kisan noya ham thana anlak na bank katangin andule mamo zongjong andilin an hovek theiatia KCC loan cheng noi thum thleng deal tu te chuan engma an choyangai lova KCC hi ran vul tu tele sanga khoi tu te tan po man thei ve turin a huang zawani ati PM Kisan Yojana noi hian lo nei tu chuan kum khata cheng sangruk adong theya he sum hi cheng sang ni zelin kum khata voi thum sem ani chanchin thari all in the radio Aizawl changa puan ani India le United States chuan voin khan ram pani thodun tur thu thlung eng mazat an ziak thara voin inram na zia chinga hian real resell na lama thodun na le damdoi himzok siam chu lamte Indian Oil Corporation le Exxon Mobil 10 CNG thon chuna tura inram na te atela Prime Minister Narendra Modi chuan New Delhi Hyderabad House US President Donald Trump nen re takin kom hnuwa chanchin bumi te komin India la US sen in ku kana zaw jok ne tura anin rem thua soya Romeo helicopter somni pali US atanga leitur po income na hin soi felani thu po modi chana soya ral tholma India la US hoduna chuan omsane taka an thoduna than chodana tilangani atia ram bani te hian rui thlo to ruk do dan tu ro man thar siam an rem ti thu po modi chana soi boka he ba ka hin ram bani sum don to na tur na satakin athang chho zelani atipok Delhi Marchaklama Citizenship Amendment Act thoblo polin kara tharum thona thlenga mi pasari anthia mithi te hi police pakhade civil mi paruk anni Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal chuan City Police Commissioner chu dana thupa ken ko turna sia tira pu Baijal chuan mi puida chu insum tur le remna le mona vong sham turin acha ani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal point lunga lo nalan tir de chu tharum tholo turin ngena tundin mona Delhi mun then ka thil thlang chu poyati thua soibok mitinin khopui chunga remna le Mona om thene turin the top an chu atul thu soya boina chona hmana MLA theu tele senior officer te akom tur thu soibok chanchin thar cherti tunan tlang pui
Mizoram in na ma chon lian zol pathum HIV/AIDS cancer le coronavirus ungchang ven khan MLA te shilfi anni Sports Minister Purovat Aromoi Roy te chuan tuntin hmana khelmol sang sompruka phulem pha tumani ati India le US on ven khan rampani thodin tur thlung engmozat an ziak thar Delhi marchaklama CAA thoblo pol inkara tharum thona thlenga mi pasari an thi chu de zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani